Nantenahan beli manusia malah kena tapi masih manusia tapi malah kena cara beli apa kamu bicara karaos mah omah sing adelen song besik anggo omah ning kakek nangkil ke griyo dong nang ujang ke griyo kayak ini model-model makanya ya dusun mukoratan ini jauh nih nyiamu esene di zaman pes ya di zaman pes dan ngempuk celengan pas modonan gelah nemo wetulitase kencang bang sing pojo beli menek menangsahan maka siapa jadi pelangan jami sudah tenak kengkene kayu ni dewo nih sampun api yukti kayun palung cokori dewa kado sahasa mandung dewek titiang ritot kalau wenten ilan-ilan ada dua putra tadi membalik kori lo matur kengken je semayan ugan puri kaden nyak lakar ngiring angkelah binaku penyuruhan di purin kelah didasarkan jano iya dan sampun wasan karyane rikiring sinuraja sampun menjantan kanton karyane puniki dados sapuniki kalau kocokor dewa maktum pemaki waduh lo pangnawang nah kengken sejati nyet kayun gelah sampun api yukti kayun palu kocokor dewa gelah ngajak lo main sing adelen mulu lakar agung gelah rapi Ratu Agung indah yang alon-alon yen nyendit yang manusia madrebe yang peminah madrebe nyendit yang pengerasa kadi rasa boburon guluk nak kedeh kanton mapi orahan sareng sang sanen wenan yen nyendit yang yatmo madrebe di tiang kepadotan madrebe di tiang reramu yen nyuti palung ngocokori dewa bisrang gumanti pacangar sayang dewek di tiang nedayang ngiring simpang ring pekubon di tiang bang yang di tiang mapi orang ngiring reraman di tiang yang buat itu saja cara munyin lo walau galasnya ada pasti yang ngelandu pengedot lan puri itu ngelan Marcos Palewo lagi jalan gelur sampun nampak kering bencingah di tiang tangkil maduring anak tisir sama yang sekian titiang riantukan titiang kasep rok takil ngaji kena yang bagus si dewa angayu bagi haji ingat kuat sepenangkilan dewa manut tekeneng wawandangan ane kapicer tekeneng haji subuh sidai dewa ngerauhin nah kewala di pelangan jani rasa maka siapa haji unuk sepengerauhi dewa nih ada anak lo nyeni aja dewa puniki gumati penyeruan duwe ipun mawit saking petukuan tok langkir kemauan ipun ngayah riker sido raja haji oh penyeruan kayu di dewane pang sido ngayah di purin haji ini gitu wadah medagi bisa riantukar dipuri kirangan penyeruan haji puniku mahawanan sekadi titiang syarat ngajak ipun semalih ipun ngiring dados penyeruan mriki malah pesan raos dewa di pulang aja haji lah kerana takkan ada anehnya yang terjadi aduh lo weh lo matur sisip yang Ratu Agung mungkin
wastan titiang boyo jowen tertios wandah lo gadung. Iloh gadung. Titiang wandah penyeruan lo ini sakit kok ngangki. Oh panjak gelah dadi loh itu. Dadi manut keneng atur mi putrang gelas menluh pang sidong ayah dini dipuri menluh kengken. Tahu kan titiang ratu aku ngisir. Aring dijeman malah titiang pacanyi na yang pangu bakti. Tapi malah sana mangkir. Dan pikarsan putran duwe dengan sayang titiang mengdandanos wang jeruk. Titiang wandah sakari tekeng kuat. Wahya diak diko. Skala di skala yuk dibakti titiang manduk direk niki. Sangka neng nulus bakti nurul lakar ngayah dini dipuri. Nah pian subuk itu jeneng ayu. Ajak ya ke puri malu. Lo gadong ilo. Panjang saja kayu di beli. Doneng dipuri sing ada ngiringan pemargan gelah. Lah, ngiringan gelah ni jani dipuri lo. Sake wantan ledang bisa mati dua istri. Camat titiang kalila. Sing sandang matur gitu. Bangun lo. Titiang lungsur mepamit aja. Lautang ke puri deh. Maka siapa jadi pelangan jami? Sujah drena kengkiannya kayu ni dewa nih ngayah ngengkian dia main ke puri dan melang malu. Haji. Wanten tepangane mangkin titiang nunas pangapura ring haji. Riantu kan titiang turun ring linge haji tamangane mangkin. Titiang ngajak ipun lo gadung koyo anggen titiang penyeruan. Ipun kumanti jagi anggen titiang somah haji. Angon ni dewa somah. Idewo kadang subang ngelakuan nah. Kemudian idewo biar ngalih somah. Haji. Titiang sampun uning ring kewentenan titiang sampun menerbe rapi. Wanten aji taler sampun pawikan. Sampun suwe titiang merapian sareng ipun Ayu. Kantos mangkin durung wenten perti sentanu. Ajerih manah titiang rewekas putung purine sapo sira jagi ngentine lingi haji. Punika taler lingi titiang haji. Nah dadi malah pesan masih kayu ni dewa nih. Walau kini yang sarah ke dewa jangkep kelawan loh gadung. Apa nih dewa subuh ngelah somah melai dewa mak tepi kayun pang patuh ben dewa ngeyasin pang denyen biute dini dipuri pang de manut tekeneng raos istri sangka nikah ngawelode dinalik dining kerte yogo sira nong dewi rinuko pang de yang di pekuran dan ulian lo melang pesan dewa mak tepi kayun nah patuh hanya bengiasin. Dumadak kemadik sida titiang laksana sekali teh wacanan haji. Nah ya duduk itu lan dipuri bin basa. Nutokane karo gunung puniki jane tok pemargine. Cantos balik. Ah, niki nanti laut. Oh. Ratu Bagong Putra. Duh. Wau pisan titiang ngajak-ngajak seprauh palunga Cokori Dewa. Sare mangken Cokori Dewa sampun rawuh. Sampun abdi labda karya pemargine Ratu Bagong. Nah, yen buat pejalan kelah labda karya dosin sangkane pengaresiden ayune. Inggih. Duh Gong. Menawi teh Cokori Dewa eling. Napi baos duwene yan rawuh jaga ngap-ngapin titiang. Oh, gagapan. Sanecen. Nah, yen sing pelih ben gelah ngabo gagapan bunga. Bungane itu sing adelen bunga gadung. Duh Gong Putra. Niki wau ya rabi pawikan wasane. Dedemanan titiang wantah sekar gadung. Ambil lah nah, itu. Prabu. Nah, pola anto sana. Inggih. Makin sekali becik kamu kar. Atasane cemuk banget. Mama napi mak sekar iki. Liu
Bang bunga. Sapa sira puniki Ratu Dwagong? Hah? Yen mau nukane takonan lu. Ne sing adelen Iwan kelah ne. Halo. Tolong menghadap ke sini, Du. Sira bahas-bahas orang tua. Ne sing adelen wan gelah, we sira wan tua. Ne jenenge dakine nyak ceriwan lu he. Oh, ngelai wo daki masih. Ratu Dwagong. Kocok Cokoridewa makta yang tidak gap-gapan sekar. Kemudian Cokoridewa nata jatmu mriki. Nyak karangan api niki. Hah? Niki ini merupa bunga. Niki karson tiang dikendas di tiang. Kan dagang niki. Dagang bunga nih minap. Ayu pengnawang nah. Ane mah senuhang kelah gagapan ieu mumadan lo gadung. Oh ipun ni lo gadung. Ayo Ra. Sangkan kelah ngajak iyo mai ke puri. Inggih. Mapan kelah medalem ayu. Pedidian ngatur ayah di puri. Oh. Mawanan kelah melet lakar ngajak iyo pinaku penjeroan di dasi kencan. Oh kenten. Banget rasa dalam Cokoridewa ring citiang. Awin nang makan yang citiang penyeruan mriki. Sapunika. Bener. Mungkin pas ngugu jatan, tan ngugu jatan. Pangmaan citiang berhadapan langsung sareng jatman. Jantasan. Lupa. Dong ne mare. Makita ngalen nang kek suluhan gopan ipane di banyu ne brekmu. Kene gopo kene cara bekecot tidong. Iso dene sing dadi meklet nyenat. Menang lagi. Sajak itu. Indek ngapi. Babongol nih Ya kompeng curek yang kene nenan. Cara bawas rabin gelas saja itu. Kinten kenapi? Bada. Nyai kone aja emai bakalang ono penyeruan saja gitu. Dan tonton ngene bang hasilnya. dan itu kengken kocap titiang kacang kangkat kangen rabi. Nyai aja emai sing dia bakal ngono penyeruan. Angono rabi. Rabin gelah membahas gitu. Wah. Ne mare ya nak muani. Nage ngolok-ngolok nak loh dogenan. Menang Riki. Manen suat kang medakon, awas masalah sing beres. Nawang, marat yang polos, lakoda Dwagong mau pecah. Genting pengadilane. Udah, kan? Nyai mai bakal ngono rapi. Pangsekan ya ben gelas gitu. Dija tepokin aja. Ken bahas rapin gelas. Riko aring puri Sinuraja. Ida Dwagong putra kocap kantonano. Hah? Rapin gelang aku anu. Inggih. Rapin gelang anu ngaku. Tapi aduh celaka. Ratu. Yuk berangkat ke belakang oke naik. Tuh, mari lapin bikas dul. jelema ada nenek. Ada sing bani yang orang jelema lakon Dwagong. Enak ne bang leb. Lemo bang lakuran gak panak selikur bang aku truna polan. Rahasia perusahaan. Kengken jadi karmogok min. Raga bang lah rabi ngaku kon yang lah rabi. Ada kan? Cengah kata cing manaan gini galane. Kene supaya cincin manakan bang tan ngugut Dwagong jadi tahu. Bedingua malu. Macem kan mari dari muani sikat nas wae. Sikat jangan nodol. Siap. Cai ngadok Kang. Menbungut kemudian orencang metekap yang saya ngomong. Siapa ngut sini? Nah, ayo penawang. Teged gelah di puri Sinuraja. Tepuk beuyeung nganya. Di supanet lak tekang jegeg ya. Sing gelah metakon. Nyenadan lu lo. Di tiang wasde lo gadung. Kemudian kekinan lo dini. Di tiang kumanti nyampa ke gadung. Men lo no bajang apa kengken? Di tiang kanton bajang. Bapaknya orang bajang langsung tuh ngaku anong. Ponen ke ditu. Dereng Raul Riko kanton di art center. Aku beuyeung bajang. Yo metakon deken gelah. Men Cokoridewa sapunapi. Enten sira saning iringan. Cokoridewa sapunapi kanton anonge. Nah,
yen paunukan gelah aja lo. Gelah nak noano man. Nah, nak mau sang anoman, duagung gede anoman, titiang Sugriwo puniki dualen. Cocok. Duagung gede anoman. Sugriwo dualen Jang Kresna. Kresna cara keraras modeng nih. Apunten niki. Kordewa ngangken anoman kenten. Ringipun. Dan Ratu Duagung Putra. Dok ning sana mangkin sampun janten andel titiang. Palungoh Cokori Dewa sampun marebe-rabi. Andane nenten titiang kasengoh numpang prau sarat. Tapi malah yen titiang durung mau widi-widanan. Manane nenten titiang lintangin. Leda yang bisa titiang lungsur Bapak. Nah, begini. Pamit iya. Kekepono. Sangkan ada loh main ulian sangkanin gelah. Kemudian sangat ngermuang len. Pemekasin gelah. Apa gue dia butuh.